kelapa. Memperkenalkan cara mengupas kelapa di daerah Aceh. Alright, check this stuff, yo. Senin meselincah, Selasa meselincah, Rabu sakit perut, Hamis kecire, Jumat rumah sakit, Sabtu rumah, Minggu istirahat, Senin selincah lampau ya. Alright, listen to this now. Dengar si galung pegah tentang apa yang megah, tentang urang yang terurut Tuhan gemes selincah. Mata godnyan kamera rah ibaba, pada kepaju camplik ule sang sangkara pegah. Ibu rosabe karena pre-pre, pada kebah mamplam sang lagi atik sebe, kahan sekuate dan lam tunte. Pokok jadi geni ring sabe nabo kaya Lincahnya pita dura Watlet tercuba rasa Tidak tanyo ji menari lagi inang India Kahan sim secret Watlet tak cile Watlet tak terperka sakit Mutimpan lagi paya Oh lincah Ake jijik kesakit